Waqt it-tnedija tal-viżjoni ekonomika l-pajjiżna għad-deċenju li jmiss, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri saħaq li lil mill-għan li tejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies, din il-viżjoni trid trawwem ukoll mentalità ġdida fejn jidħol it-tfassil tal-politika. Fl-istess waqt, il-viżjoni se tpoġġi l-innovazzjoni u l-kisbiet tanġibli fiċ-Ċentru Tat-Tkabbir Ekonomiku li kapaċi jindirizzaw l-isfidi emerġenti. Il-Ministru tenna l-importanza li nieħdu vantaġġ mix-xejriet futuri li nislet il-pandemija bħad-diġitalizzazzjoni u x-xogħol mid-dar li jipprovdu bażi b'saħħitha biex tkompli tikber l-ekonomija. Issa minnhom ħanibdew ukoll eżerċizzju fejn tsir diskussjoni mal-Ministeri kollha ta' dan il-pajjiż kif ukoll mal-stakeholders jekkux dawk li ħadmu, kif ukoll dawk li jirrappreżentaw il-ħaddiema u stakeholders soċjali oħra, sabiex naraw li nibnu dan il-pajjiż aħjar, iktar b'saħħtu u li jkun iktar compassionate. Il-Chairman tal-MIMCOL Adrian Said qal li dan l-eżerċizzju ta' konsultazzjoni pubblika huwa l-ewwel ta' tip tiegħu f'pajjiżna. Innota li ħafna pajjiżi kellhom viżjoni, imma dawk li rnexxew kellhom mira ċara ta' fejn iridu jmorru u involvew lil kulħadd. Visions have been adopted by a number of countries around the world in the past, and the ones that had a very crystal clear vision managed to unite their citizens in order to achieve economic success as well as prosperity. And we believe that through the initiation of this exercise, Malta is going to succeed to do the same, not to look at the past, but to look at the future. Il-proċess ta' konsultazzjoni qed jitmexxa mill-Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija u d-dokument jinsab fuq is-sit elettroniku tal-MIMCOL.